waro w'amakuru yizewe kandi agezweho. Reka nongere nk'ikaze wowe uba wahisemo kubana natwe umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu, no kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kugubwa neza uherereye hose wowe uba wahisemo kubana natwe. Niba wifuza kujya uba mbere mu kuba wabona inkuru zacu gatanu kuri gatanu mu buryo bugezweho kandi bunogeye ijisho, jya munsi iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera kugira ngo ujye uba mbere mu kuba wabona inkuru zacu ku buryo bugezweho gatanu kuri gatanu. Abari mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika, nongeye kubifuriza kugira umunsi mwiza ndetse no gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose. Hanyuma rero uyu munsi ni ku itariki ya 17 kwezi kwa kabiri umwaka w'2020, nongeye kuguha ikaze wowe uba wahisemo kubana natwe ndetse rero ugahitamo kuduha umwanya we kugira ngo ukurikirane inkuru zacu ku buryo bugezwe. Inkuru y'akababaro ni inkuru imaze kutugeraho none, hani breaking news, ni amakuru dukesha polisi y'igihugu cy'u Rwanda. Umuhanzi KIZITO MIHIGO yiyahuriye muri gereza ahita yitaba Imana. Polisi y'u Rwanda yemeje ko umuhanzi KIZITO MIHIGO wari ufungiye kuri sitasiyo ya Remera yiyahuriye muri gereza agahita apfa. Mu itangazo polisi yashyize ahagaragara yagize ati rero mu rukera rwo kuri tariki ya 17 Gashyantare 2020 ahagana saa 11 KIZITO MIHIGO y'imyaka 38 wari ufungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera yasanzwe yiyahuye arapfa. Iri tangazo nawe urimo uraribona, ni itangazo ryasinyweho rero n'umuvugizi wa polisi ku rwego rw'igihugu, akaba ari we wasinye kuri iri tangazo. Ubwo rero aya makuru yamaraga kutugera none ahanga ibiro by'ubuvugizi wa polisi, itangazo rero rigenewe abanyamakuru mu rukera rwo kuri tariki ya 17 Gashyantare 2020 ahagana saa 11 KIZITO MIHIGO w'imyaka 38 wari ufungiye kuri sitasiyo ya polisi i Remera yasanzwe yiyahuye arapfa. KIZITO MIHIGO yari amaze iminsi 3 muri kasho ya polisi, aho ubugenzacyaha bwamukurikiranagaho ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse na ruswa. Ku itariki ya 15 na 16 Gashyantare akaba rero yari yasuwe n'abo mu muryango we ndetse rero n'umuhagarariye mu mategeko. Iperereza rikaba ryatangiye kugira ngo rero hamenyekane icyateye KIZITO MIHIGO kwiyambura ubuzima. N'itangazo ryashyizweho umukono na CP John Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'akababaro imaze kutugeraho cyane cyane rero ku bigendanye na KIZITO MIHIGO umaze kwiyahura agahita yitaba Imana, aho yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi hariya i Remera hano mu mujyi wa Kigali. KIZITO MIHIGO akaba aherutse gufatwa nyuma yaho rero yafashwe arimo aragerageza kwambuka igihugu anyuze mu nzira zitemewe, hanyuma rero aza gufatwa ahita ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ndetse rero n'amakuru yaturutse mu karere ka Nyaruguru. Ubwo rero yafatwaga n'abaturage bahariye mu karere ka Nyaruguru bakamushyikiriza inzego z'umutekano zikamushyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, hanyuma rero akaba yarafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera. Bakaba bamusanze yapfuye mu gitondo cyo kuri tariki ya 17 ahagana saa 11 z'igitondo. Nga rero akaba yaramaze iminsi igera kuri 3 afunzwe. Hanyuma rero abagerageje kumusura hakaba harimo abo mu muryango we ndetse n'umunyamategeko we, akaba ari bamwe mu bamusuye. Hanyuma rero hakaba hahise hatangira iperereza ryihuse kugira ngo hamenyekane icyaba cyahitanye KIZITO MIHIGO ndetse rero n'icyaba cyatumye yiyahura akaza guhita yiyambura ubuzima. Ni inkuru rero yari maze iminsi igarukwa mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye n'abantu benshi bagiye batandukanye, aho rero bagiye bagaruka ku ifatwa rya KIZITO MIHIGO, ariko abenshi bakagenda rero bavuga byinshi bitandukanye. Nyuma yaho rero yari amaze gufatwa ndetse urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha narwo rukaba rwari rumaze iminsi rutangaje ko yamaze gushyikirizwa uru rwego, bakanavuga ko rero yari yagerageje kuba yakwambuka igihugu kugira ngo rero ajye kwifatanya na bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero ni bimwe mu byagiye bigarukwaho ndetse rero KIZITO MIHIGO nkwibutse ko yari yagerageje guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2018 ku itariki ya 15 Nzeri, akaba aribwo uyu mugabo yasohotse muri gereza ya Mageragere, ubwo yarahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akarekuranwa n'abandi bagororwa basaga 200. Hanyuma rero KIZITO akagera mu buzima busanzwe nyuma rero y'iminsi 516 irengaho avuye muri gereza ya Mageragere. Akaba yaramaze igihe kitari kinini, urumva ko ari umwaka urengaho amezi make. Yafashwe rero
agerageza kuba yakwambuka igihugu ndetse anatanga ruswa kugira ngo abashe kuba yakwambutswa igihugu ajye hanze y'igihugu. Aza gufatwa rero n'abaturage bahariya mu karere ka Nyaruguru ndetse aza no gushyikirizwa inzego z'umutekano. Hanyuma rero nyuma y'iminsi 3 urumva ko amaze guhita yitaba Imana. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iri bubabaze benshi mu baraza kumva aya makuru, ndetse rero ni inkuru tumaze gutara mu kanya gashize mu minota mike ishize, dore ko rero tumaze no kwerekeza kuri station ya polisi ya hariya i Remera kugira ngo tubashe kuba twatahura byinshi bitandukanye ku bigendanye n'aya makuru. Gusa rero inzego z'umutekano ndetse n'itangazo rimaze kutugeraho nonaha kuri channel ya M24 TV nuko uyu mugabo amaze kuba yakwitaba Imana. Kizito Mihigo rero yari umuhanzi ukomeye ndetse yari umuhanzi ukunzwe na benshi, ariko nanone yari umuhanzi wari umaze kunengwa na benshi kubw'ibikorwa bitari byiza yakomeje kugenda agaragaza, ndetse rero yari umuhanzi wari umaze kwigarurira imitima ya benshi, ariko ikindi kandi nanone bikaba byaramugoye ubwo yavaga muri gereza kugira ngo yongere kwisanga mu buzima busanzwe nk'abandi, dore ko rero yari yaramaze kwisiga icyasha n'isura mbi kubwo ibyago ndetse n'ibikorwa bitandukanye yaje kwishoramo mu mwaka w'ibihumbi 2014 ubwo yafatwaga. Hanyuma rero bikaza kumenyekana ko yashakaga guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse yanakoranaga na bamwe mu bashakaga guhungabanya umutekano w'igihugu no kugirira nabi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari we nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Byose rero bikaba bije bikurikirana ndetse rero bikaba bije bisanga Kizito Mihigo cyane cyane rero ku bigendanye n'uyu mugabo, ndetse rero ni inkuru nyinshi zagiye zimuvugwaho. Ikindi kandi rero akaba ahisemo kuyambura ubuzima akitaba Imana. Ku ruhande rwa M24 TV rero nta byinshi twatangaza, iperereza rikaba ryatangiye gukorwa, natwe tukaba turimo turashaka amakuru acukumbuye ku bijyanye n'iri perereza. Hanyuma icyo turi bukore rero tukaza gushaka amakuru yimbitse ku cyaba cyateye urupfu rw'uyu mugabo ndetse n'icyaba cyatumye yiyahura n'icyamwishe, dore ko rero kwiyahura kwe byanze bikunze bifite impamvu. Ntabwo rero yapfuye kwiyahura gutyo, hari icyatumye yiyahura ndetse hari n'icyamwishe ku bijyanye na Kizito Mihigo. Urwego rero rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ariko cyane cyane biciye kuri polisi y'igihugu akaba ariyo imaze gutangaza ko amaze kwitaba Imana, nk'uko rero umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali cyangwa se umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ari we umaze gusohora iri tangazo rimaze kujya hanze. None hakaba ari itangazo yarageniye abanyamakuru ku bijyanye na Kizito Mihigo. Ngira ngo rero urumva ko ari inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo igiye gusesekara mu Banyarwanda. Ni inkuru rero ibabaje, iranababaza buri muntu uwo ari we wese, cyane cyane mu bakundaga Kizito Mihigo ndetse n'abandi bakunze injyana ze n'ibikorwa bye bigiye bitandukanye. Nubwo rero yari umwe mu bagiye bagaragara mu bikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba ari n'umwe mu bagiye bagaragaraho n'ibyo bikorwa akanga kuva kwizima, dore ko yagiye aburirwa inshuro nyinshi, ariko rero akaba rero ari n'umwe mu bari bamaze kunengwa na buri muntu uwo ari we wese ku bijyanye n'ibi bikorwa bye yagiye akora. Reka rero mbashimire abakomeje kugenda mubana natwe, hanyuma rero mukomeze kuduha ibitekerezo byanyu mu nkuru za buri munsi, mukomeze mukore kuri subscribe ndetse munanyeganyeze akazogera kugira ngo mabambire mu kuba mwabona inkuru zacu ku buryo bugezweho 5 kuri 5. Mwese ndabashimiye cyane rero, reka mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza no gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Abakomeje kugenda abana natwe mu nkuru zacu za buri munsi turimo turagenda tubategura ndetse tugenda tunakugezaho umunsi ku munsi 5 kuri 5. Ngira ngo rero iyi ni inkuru y'akababaro itugezeho, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru irimaze kwandikwa n'ibitangazamakuru bike byamaze kumenya aya makuru. Gusa rero ni inkuru imaze kugenda isesekara, aho rero uyu mugabo amaze kwitaba Imana. Ese Kizito Mihigo uzamwibukira kuki? Ese Kizito Mihigo rero asize inkuru cy'imusozi ku bigendanye n'uyu mugabo ndetse n'ibikorwa bye byinshi bitandukanye mu byo yagiye akora, byaba ibikorwa byiza ndetse n'ibikorwa bibi. Kizito Mihigo wowe uzamwibukira kuki? Abantu akenshi rimwe na rimwe tujya dukunda kwibagirwa ibikorwa byiza umuntu yakoze tugahembera ibikorwa bibi, ariko rero ibikorwa bibi nabyo ni bimwe mu bisiga isura mbi umuntu ndetse ni bimwe mu bigaragaza kamere ya muntu n'uburyo umuntu aba ari we. Kugira ngo rero iyo umuntu agaragaweho ibikorwa bibi bigaragaza rero umutima we ndetse n'ibitekerezo bye cyane cyane ku bigendanye n'ibyo bikorwa bibi aba agambiriye. Ariko nanone wakwibaza ngo Kizito Mihigo wowe rero uzamwibukira kuki? Byaba ibikorwa byiza ndetse n'ibikorwa bibi yakoze, iki rero utazibagirwa kuri Kizito Mihigo. Ngira ngo rero
ni ubutumwa bubabaje ndetse rero ni n'itangazo rimaze kutugeraho, ariko cyane cyane mu butumwa bugenewe abanyarwanda nk'uko polisi y'igihugu imaze kutugezaho ubwo butumwa nk'abanyamakuru kugira ngo tubutangarize buri munyarwanda uwo ari we wese udukurikiye muri aka kanya. Ni ikintu kibabaje cyane kandi gikoze ku mitima ya benshi ku bigendanye n'urupfu rwa Kizito Mihigo. Reka mbashimire mwese rero, turaza gukomeza gukurikirana aya makuru tunakugezeho n'izindi nkuru zigendanye n'urupfu rw'uyu mugabo n'icyaba cyatumye yitaba Imana, dore ko rero turimo turatoza ngo tumenye icyamwishe ndetse n'icyaba cyatumye amaze kwitaba Imana ku bigendanye rero no kwiyahura kwa Kizito Mihigo. Akaba yasanzwe mu gitondo rero cyo kuri tariki 17 yiyahuye akaza guhita yitaba Imana. Reka rero dukomeze dutegereza amakuru, ariko rero icyo nakubwira cyo yamaze kwitaba Imana bidasubirwaho, nk'uko polisi y'u Rwanda kuri sitasiyo ya polisi ya Remera bamaze kubidutangariza ko yitabye Imana. Umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese.